Kabila po Ay. lalaki. Si Coffee Academy. Metal. Yan. Share daw si Marco. Oo. Nag-expira naman sa kabilangan. Saan tayo? Saan tayo kakain? Bakit? Ano, mag-share ka ba o magtaho ka? Tingnan mo. Hmm?
Baget. Omega baget. Baget. Sarap niya. Cake yan. Ganun ang itsura nun. Ganun. Parang bulaklak na. Mary Grace. Ano yun? Salmon creation. Japanese. Mali. Navi bear. Quicksilver.
Fourth floor. Fourth floor po, sabay Kings. Bowling. 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 Ito na? Ito na, no? Yan. Yan ah. Ayan. Ano? Ha? Meron ka? Baka meron. Meron. No? Magpa-follow na lang kay Miss Ab. Hmm? Magpa-follow na lang po sa kanya. Yung para lang ng Kelvin eh. Ha? Ayan. Pwede na kayo mag-start, ma'am. Kumain. Ayan. Then waiting. Ayan. Ito zero. Ilan po may kaba? Yung nga di ko nagdaan. Kaya, upo naman ka. Sige.
Oh, yan. Marami pa dyan.
Mm. Kaunit ka, buli. Sa akin lang, special nga. Huwag mo nang kainin ko itong matigas. Ano isa? Pila na tayo para. Lahat ng kamat. Oo. Yung treatment tayo ko ha. Anong barbecue? Sa'yo pa yun, ha? Name niyo na lang, sir. Ha? Pangalan niyo na lang po. Edgar. Okay, thank you.
kainin to? Ready to eat na? Your birthday is the first day for the 365-day journey. Forget the past. Look forward to the future, for the best things are yet to come. Today, Lord, we our birthday celebrates an amazing happy birthday. And in turn, let's show you our way of how we say thanks. And of course, how we celebrate your birthday with us. Strawberry. Ha? Ano po, lagayan po. Halo-halo? Lagay. Ay, lagayan. Excuse. Dalawa. Itong strawberry. Ano ba ito? Mango po. Mango, ito. Pistachio. Pistachio, yan. Saka pistachio. Ano po yun? Isang mango. Saka pistachio. Mango saka ube itong isa. Yan. Salamat. Thank you. Uy, yan. Oh my God. Hala? Naon siya man. Ay,
Ayay. Ulit. Fail. 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 Isa pa rin mo isa. Ano ba yung isa? Hindi pa rin. Fail. Yun, ganun. Bahala ka pa. Bayad ka na tayo. Go. Basta. Okay, coffee espresso. Ito. Nasaan sa tayo? Wala ito? Ha? Doy? Itong prosciutto meron ba yan? Nasaan? Ha? Wait. Ayan. Okay. Yan. Salamat. Sino? Ha? Sino siya? Yung aso?
Uy, nandun yung Sony. Nandun yung Sony, oh. Tama-tama. Ano yun? Sony. Saan? Saan? Ayun. Diretso na. Pero Coopers daw sila. Ano? Oo, picture eh. Actually, yeah, this is it. Wow. Ha? Oo, kininis na.